Hi mga bay and welcome back again sa usa na sab ka confession nga pwede ninyong paminawon wherever you are o whatever you are doing right now. My name is Gamay o kini ang confession nga Mahay. Usa ko ka avid reader ani nga page since 2018 ata. Murag ganahan ko mo share pod sa ako ang sobra kapait na story in life. I got married at a very young age. Naburos ko at nagpakasal samahan sa akong baby. Yes, I wanted to have a happy family since I never get to have one sa bata pa ko. I thought being married to the father of my child will give me the happiness that I never had. But it turns out to be miserable for me. Makaigon siguro mog tinuo juday nang mahay ra imong makuha pag maminyo kag sayo sa dili tamang panahon. Sa sitwasyon manggod namo, dependent mi sa parents niya. Wala siya'y work, ang tanan-tanan gisalig niya sa iyahang pamilya. Yes, he tried to work kuno pero it didn't last. To the point na makahuna-huna na lang kagbiyaan siya sa iyahang kairesponsable ba. Never did he try to stand for us as a family. Never did he try to stand up on his own gamit iyahang effort and kung unsa pa na dira para panindigan iyahang responsibilidad. It so happen na nakatrabaho ko og dugay-dugay na pod ming minyo. Pero tinuo dyan ang ginaingon nila na love is not enough to be the pillar of your marriage. I need to see him grow as a man. Man enough para makita nako nga gatrabaho siya for us. Pero failed gihapon. Dapat pa siya i-push to the point na maura na'y awayan na mo mag-asawa. And here comes my ex. Yes, you heard it right. He is my ex from high school, which I thought mao akong madayunan. He judged me with the things he saw and he heard from the people around him. He thought nagitry nako og palaglag ang bata nga nahimong reason nga nagkasakit ang baby. We didn't get in touch until basta kay giblak magod nako siya sa kadugay nga panahon. We talked and he told me everything. Wala ko kabalo na ako mga friends, gipahibalo siya na ingon ani ako ang sitwasyon karon. It so happen na gi-unblock na ko siya for a long as in long years. Nagistorya mi, ang nagkaingon siya nga nagmahay siya, nga nung wala siya ni dayon og contact nako sa college pa mi. Siguro, naging kami. Siguro, naging happy among relationship. He told me that his feelings kay wala nag-change. He didn't have any good relationships with other girls after me because I'm his first love. Ako? Wala ko nito. Isa pa, minyo na ko. And life must go on. Bahala pa og na ay daghang mahay. He even said, if only he can turn back time and be that man whom I will marry and have offsprings, himuo niya. But kutob na lang siya sa if only. I cried after he told me that. And he promised me nga whatever happens, he will always have my back. He is just a chat away. He will do whatever he can to save me sa ako ang miserable na kinabuhi karon. But I told him, just be there. Just be that friend na maduulan nako sa mga panahong dili na nako kaya. Be that person nga akong maistoryahan sa tanan nakong kasakit. And he said yes. And he promised he won't be the reason na mabungkag ang akong pamilya. He said, I just want to see you from afar wearing that sweet smile nga mao akong nakadagmaan sa una until now. I just want to see you laugh and just be that simple
and happy girl na woman na karon and a mother. Kanang feeling nga mahay na lang na mo. Really, mapaglaro jud ang tadhana ba? By the way, he is still a bachelor, gwapo siya, taas ug moreno. Kung moingon mo stable, yes, stable siya. Na siya'y work, asawa nalay wala. Gahulot pa siya sa babae na sama siyahang gimahayan karon, ana siya. To you, salamat. I wish you well, and unta makita na nimo ang babae na para sa imo. I know na siya ang pinakaswerte na babae og sa inyong mahimong pamilya. From Luli, 2006.